koliko je život koji živimo zaista naš, a koliko u njemu nesvjesno ponavljamo porodične obrazce. Na temu nevidljive upletenosti, da li čovjek može prepoznati ono što ga nevidljivo vodi i početi da živi život koji zaista pripada njemu, naša Iva Petrović razgovarala je sa Stefanom Radovićem, sistemskim i porodičnim terapeutom. Stefane, da li je život koji živimo zapravo naš ili nesvjesno ponavljamo obrasce koje smo naslijedili? Pa mi nesvjesno ponavljamo obrasce koje smo nasledili i baš mi je drago da je posle ovog predavanja toliko ljudi osvješteno i toliko pod velikim utiskom. Ja ne znam šta se od ovoliko komplimenata i svega. Baš mi je drago da su ljudi osvestili da unutar nas postoje životi onih pre nas, naših predaka, bilo da ih mi znamo ili ne znamo, naših roditelja, i da shvatimo da ne nasleđujemo samo tu fizičku karakteristiku, nego i tu psihičku. A pitanje je, ako smo nasledili iste oči, šta je sa, recimo, kao baba, šta je sa babinim traumama? Sve to nosimo unutar nas. Se ljudi osjeća kao da se stalno vrti u krugu, istim situacijama, istim odnosima, istim strahovima, kao da nešto upravlja njihovim životima van njihove kontrole. Zašto nam se stalno dešavaju iste priče sa različitim ljudima? Po neki put trebamo da pogledamo u to nesvesno, duboko nesvesno, u to uplitanje, što ja kažem, nevidljiva upletenost, da shvatimo gde smo mi to zapravo zapleli sebe. Jer ako neko u našoj porodici je isključen, nije dobio mesto, nije se pričalo o njemu. Bilo je da je to, recimo, zabranjena ljubav. Da li je to bila, recimo, ljubav između pravoslavca i muslimanke ili obratno. Obično to naši preci nisu odobravali. I ako je ugušena, ako su njih dvoje nastali, ako su izvršili samoubistvo, a nije se pričalo nikada, desit će se jedan potomak njihov koji će tražiti da se to iznese na vidjelo. I kad se iznese na vidjelo, i to će da bude pronalazimo takođe isto takve zabranjene priče koje ne možemo da živimo. I obično ljudi dođu kod mene na radionicu, postave to kao temu zašto privlačim non-stop emocionalno nedostupne ljude koji me odbijaju, ja toliko volim sve svoje, recimo, muškarce. Kad dođe klijentkinja, ja onda kažem, ajmo da vidimo. I onda kad pogledamo, izađe, recimo, priča te zabranjene ljubavi i čovjek u tom trenutku samo odahne. Kao da kaže, kao da neko skinuo totalno terete sa mojih leđa, ja sam mogu slobodno da dišem. Želimo da prepoznamo da li živimo svoj život ili samo ponavljamo te tuđe obrasce. Koje je prvo pitanje koje negde treba sebi da postavim? Koliko puta smo sebi dozvolili da napravimo taj korak, a koliko puta smo sebe zakočili i nismo sebi dozvolili da napravimo taj korak. Jer po neki put dođe nam nešto veliko, stvarno veliko, i mi stanemo i kažemo, mi to ne zaslužujemo. Zašto? Zato što niko pre mene nije to živeo. Dakle, meni pravo da ja budem uspešan, da ja budem u ljubavnom odnosu, ako su, recimo, svi moji pre toga bili u toksičnim brakovima i tako da. I onda u suštini pratimo iz te nesvesne lojalnosti te priče. A da li je uopšte moguće izaći iz tih nasleđenih obrazaca i početi život autentično? Apsolutno. Potrebno je za generacijsku traumu da bi je izlečili, potrebno je samo da vidimo, da izgovorimo šta se desilo, koliko god to prosto zvučilo u ljudima, ali kada dođu na radionice i sad samo vide, izgovore ono što se desilo, ljudi samo kažu, ne mogu da verujem da mi je samo ovo bilo potrebno. Da ja samo pustim ovaj deo i da mi taj deo pusti i da mi bude lakše. Kažete da se psihoemocionalno stanje bilduje isto kao mišići u teretani. Kako to zapravo izgleda u stvarnom životu? Pa kada krenete, dođete, recimo, na radionicu, osvestite da imate neki problem koji trebate da rešite, ili ti mi ne zovemo to problem, kažemo temu koju želite da postavite, i kad ste vi spremni, kad ste vi došli i kad ste vi spremni da progovorite o tome, vi ste već 90% rešili sve to. Jer mnogi ljudi sebi ne postave pitanje da li ja mogu ovo da rešim, nego ostanu u tome, to je tako, ja ću da ostanem u svemu tome i to je to. A zapravo samo treba da dođemo, da napravimo taj prvi korak. I kada napravimo taj prvi korak ka sebi, napravimo prvi korak ka životu. I onda počnemo da upoznajemo ono što zovemo autentičan život, bez života, oni koji stoje nama za vratom. A zapravo ne trebamo ni da gledamo na taj način, nego trebamo da se ponosimo, jer kada pustimo sve te stvari koje su u njih kočile, ne živimo njihove traume, nego živimo njihovu mudrost. I onda nosimo, evo, ja danas ne bih sigurno bio na ovom mestu, možda bi bio u totalnoj depresiji, radio posao koji ne volim. Danas radim ono što volim, zato što zapravo nosim mudrost svojih predaka unutar mene.
Da li postoje neke jednostavne svakodnevne stvari koje ljudi mogu da rade da bi počeli da žive svjesnije? Ili je to nešto što isključivo dolazi kroz terapijski proces? Apsolutno mogu da počnu. Introspekcija, odnosno pogled u sebe je jako velika. I kada mi uzmemo i pogledamo taj deo sebe, kada mi samo počnemo da postavimo pitanje, postavka pitanja, samo da postavimo pitanje, evo, da li je ovaj život koji ja sad živim stvarno moj? Da li sam zadovoljan sa ovim životom? Šta bi radio da se više ne plašim? Kako svaki dan kažnjavam sebe? Kako mogu ovo da promenim? I samo da krenemo introspekciju, da se onda posvetimo sebi, svom telu, da damo, recimo, kakva nam je fizička aktivnost, da li vodimo dnevnik, kako nam je socijalizacija i zajednice sa drugim ljudima. Samo da primenimo neko od ovih stvari, nama će da bude 85% bolje. Često se ljudi prepoznaju u ovome. Sve krene dobro, posao, odnosi, plan i onda kao da sami sebi podmetnemo nogu. Zašto se to dešava i da li mi to možemo da zaustavimo? To je ovo sad baš upravo što sam pričao na predavanju, koliko zapravo ako nam krene bolje, a nam onim ljudima, onim predsima, onim roditeljima pre nas koji nisu mogli ili su se zakočili, bili recimo otac vam upiše fakultet, stane na prvoj godini, vi dođete na fakultet prva godina i u tom trenutku trebate da izađete na ispit, osjećate ogroman haos. Jer onako, kako ja da izađem na fakultet, kako ja, znam sve, ali ne dam sebi dozvolu. Jer, recimo, moj tata nije završio fakultet. Šta sam ja bolje od mog tate? A ako završim fakultet, javlja se ta najveći strah, ja ću prestati da pripadam. I onda u suštini šta mi radimo iz te lojalnosti, mi postanemo lojalni tom sistemu, mi postanemo lojalni toj ljubavi, to radimo sve iz ljubavi. Ne radimo to iz besa, iz ljubavi je to ja ću nesvesno da stradam unos tebe, da nosim tvoju priču, da nosim sve ono što je tvoje kočnice u životu, a zapravo ono što sam uvijek govorio, vaši preci igraju i pevaju i vaši roditelji igraju i pevaju svaki put kad ostvarite svoje snove, živite svoj život, a ne stradate njihovo ime. Jer zapravo kada kažeš ja biram život, ja biram da živim, ja biram da osjetim ovaj život, onda sve se dešava, otvara se cijel život.